Maya payabak po kaya katamungan, kaniting banala kapag masusyan, yabetala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring Sardas and Luz Medina and family, Frank and May Valdez, Mr. and Mrs. John Bolanos and family, Kagoy family, Ron and Tech Ocampo and family, Paul and Chiki Velarde and family, Pat and Mai Pingol and family, Ralph and Mia Calma, Jane, Raimundo and family, Soberano and Salamat family. Para Kingaldo, Rangkebaitan di Doktora Aileen Canlas Muñoz, Aris and Dane David. Para karing mag-anibersaryo king karelang kasal, Tony and Helen Gozun. Para king espesyal ay intensyones dari Maria Alicia Salenga, Sheila May Mendoza, Mary Manette Pineda, Familia Paldeng, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Dr. Federico Aquino III, Lea Marie Espiritu, Nathaniel Gabriel Morali, Walter and Irene Autencio, Camille Angelica Nuki, Vanessa Saplada, Karen Songko, Nathan Vargas, Iyo Galvez. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Gloria Cese, Mario Pasion, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Aideline and Alex Pagdilao, Fred Cabalia, Mariposa Mahia, Dani and Gracita de Guzman, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio and Josefina Guevara, at para king alanganggang kapainawan, daring kapatad tamong mayang nabye, di Manuel Teresita Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, General Amado de Mata, Merla Mangalos, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Jose Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Mariano Campo, Anicia Chodin, Luz Sanchez, Richard Cabalia, Antonio Taroy, Remigio Pabalate, Philip Luis Alvarez, Felipe Alvarez Jr., Fe Rosalinda Cailao, Falconery Alfonso, Danilo de Ocera, Carmelita Alipio, Constancia David, Honoro Chopenco, at ding sablang kaladwa kim purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kikatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong nituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kikatamong eganaganang frontliners. Siklawod tamo po para king Horacio Imparata, laban king COVID-19. King lagyo ng igpa, ampon ng anak, ampon ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami, aminan mi laring kasalanan mi, at mapakumbabami kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19.
Amigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kakamate na karing dakal la tao. Adwan mingeni kaya ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening, belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabis kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon, tayra na kami, king pamagbayong be at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, panalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon. Ilagyuning pa, po nga nakapon ng Diyos Espiritu Santo. Amen.
King lagyo naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu, Amen. ning grasya, ning ginutang Yeso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pagmasosyan tayo ngeni ing kalabi ng 5 Domingo, ning karaniwan na panahon. Sisyan tala rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling di kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos na ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at King pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana King Bie alang angga. Amen. Huwag ka alulug, inupa ka alulug. Kristo kalulug, pagkalulog, Kristo pagkalulog. Aginong kalulog, aging pagkalulog, aginong pagkalulog. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king mata sa baanwa, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa nwa, kapayapan, karing taong, kaluguran, pupuri, parangalan, paligayan, at sasambanda ka, parangalan, paligayan, dakat sa sambanda ka, payapan, karing taong, kaluguran, pupuryan, daka parangalan, paligayan, at sa sambanda ka, pupuryan, daka parangalan, paligayan, dakat sa sambanda ka. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king matas abaanwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos,
ligaya king Diyos, king matasa. Manalangin tamo. O mamu at mapamakalulong igpa, eme pepaintulutan, inganak mong painggulot king kaya kaming kakalulwan at daralan na kasakitan, nunesi jaming maging kaparaming tao. Katman mula sanang malasakit din kaya kaming puso, karing makapase, sugatan at bugbugan king leledalan. At dinan mo kaya sanang tetagan, mamye oras karelaban, saklolwan at lingapan, ang gapotang mipaldanla. Itiyaduan mi kapamilataning ginuming Yeso Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kang bemwat ning banal, ay Espiritu Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. I Moises nga na karing tao, kailangan ing pakiramdaman niya, ing siwala ning kayong Diyos. Maminto kayo karing utos na, king mabilog yung puso at kaladwa, at karing tuntunan ami sulat, keting libro ning batas. Uling iting kautusan na sasabihan ko ngeni, eneman masakit pakiabutan o pakiintindihan. Alayo king mata sa banwa. Eyo asabing ninuing mukyat ka rin banwa, ban kwananala at bandamdamantala at tuparan. Alayo naman king kangatbaning dayat malat. Inya eyo asabing, nino ing dalakit king dayat malat, bankwanane at bandamdaman tayo at tuparan. At tsuya mismo siping yu ing kautusan. At tsu karing asbuk yu at karing puso yu, inya mayanyang tuparan yu. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalita mo pong pakibat, dalong ka, King Ginoo, king kang pamangailangan at miyeka. Vitan tayo po. Dalong ka king Ginoo, ingke kang pamangailangan, at niye ka. Dapat para kanako, kaya ka kumanalangin, o Ginoo, o Diyos, king panauna tula mo, pakibatan mo ko, uli na ning maragula lugod mo, pakibatan mo ko. Uling tutuparan mo, ing pangako mong iligtas mo ko. King uli ning mayap mong pilubluban o katapatan o Ginoo. Uling ning maragul mong lunos ka nako, pakibatan mo ko. Dalong ka, King Ginoo, king kang pamangailangan at niyeka. Dapat tutulang maplas ding sugat ko at misasakitan. O Diyos ko, saupan mo ko at pakayapan. Ing lagyo ning Diyos, king dalit, kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Dalong ka, King Ginoo, king kang pamangailangan at miyeka. Panakit daring mayayalipit, kaniti tumulala, at dingking Diyos sa asamba, mipasik na nganla. Uling ing Ginoo, kayang pakiramdaman, ing dalong dingatyo, king pamangailangan. At enala pahinggulutan, detang keyang kaluguran. Dalong ka, King Ginoo, king kang pamangailangan at miyeka.
Iligtas na ning Ginoo, ing bundok ning Sion, at ding syudad ning Huda, italakad na lang miyuman. Ding anak da ring talasuyo na, ilang magmana, at karin lamanuknangan, ding sablang malukod kaya. Dalong ka, King Ginoo, king kekang pamangailangan at miyeka. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Colosas. I Kristo ya ing larawan ng Diyos ae mayayakit at ya ing pekapangane ning meto lelangan. King kapamilatana, lelanganan ng Diyos ing sablang bage, aatsubanwa at keti king yato. Ing sablang mayayakit at mayayakit. Ding tronos, dominasyones, soberanyas, potestades, melalangan ing sabla, king kapamilatana at para kaya. Bayo melalang ing nanupaman, ya at tinayo at gewa ng metong mo ing sabla. Ya ing buntok na ning iglesyang kayang katawan, antining ya ing kamumulan. Ya naman ing pekapangane karing sablang mipasugniyang miye. Kanito, ya ing maging mumunang dili karing sabla. Ing Diyos mismo, biryana, king ing sablang kayapan, mayakit king anak. At king kapamilataning anak, misutngan ing sabla, king banwa at yato. Inyasat, itatagnening Diyos ing kapayapan. King kapamilataning kayang anak, amipako king krus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Itangan po, ding amano mo Ginoo, espiritula at biye, at sulakyeka ring amanong babiye biye alangang. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sandukas. Ligaya keka o Ginoo. Ing metong nga talaturuning batas, linapit siya ban panyubukan ni Jesus. Nga nang mengot ang mayestro, naning sukat kong gawan, ban tanggapan king biye alananga. Nga nang mekibat Jesus, nanuwaring makasulat king batas, nanuwari ingaintindihan mo kaniti. Mekibat ya ing talaturo nga na
dapat meng luguran ing ginong kekang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong sikanan, at king mabilog mong kaisipan, at sukat meng luguran ing kapara mong tao, anti mo ing kekang sarili. Nga nang Yesus kaya, ustuya ing pakibat mo, gawan mo yan, at miyeka. Dapoting talaturuning batas, mag-imbot yang matulid, hinya nga na pang kinutang kang Yesus, ninuwari ing kapara kong tao. Nga nang mekibat Yesus, ating metong nga tao, at itipa iba Jerusalem, papunta yaking Jericho, sebatandering tulisan, king waring mala ng susulod, pemalupa-lure, at likwan deng halos metena. Mi paintagon kanita daralan niya, ing metong nga pari king lugarayta. Inyang ikit ne, linipat ya king kasumangid ning dalan. Makanyan mo naman, miras ya ka rin ing metong levita, ing assistant ning pari. Ikit ne ing biktimara ring tulisan, kaibat linipot yaking kasumangid ning dalan. Dapoting meto nga Samaritanong maglakbe, dinalan niya naman kanita ka rin. Ikit niya mo naman, dapot melunos siya. Lepitane, tigtuganong laro at alak ding sugat na, at kaybat binalot nala. Kaybat sekene king kayang asno, tiglos neng dela king balepi paglayunan, at karin ne sinese. Kinabukasan kinangwayang aduang kwaltang pilak king bulsana, at binyeno king mamahala king balepi paglayunan, at nga nang sinabi, sesenme, nung magkano man ing maging kulang, bayaran ko, pamagbalik ko. Nga nang Jesus, ninong king pamalak mo, kareting atlo, ing kapara ng tao, ning sebatandaring tulisan. Nga nang mekibat ning talaturo ning batas, itang pepakit lunos kaya. Nga nang Jesus kaya, nung makanyan mo naman, inggawan mo. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Ating kanong metong is scholar of the law na linapit king Ginong Yesus at kitnane. Metong yang dalubhasa, metong yang matenakan, nating matas apegaralan, eksperto, doctorate. Lepitan ning Ginoo nga naning ebanghelyo, burineng subukan nung tutupin, balo ne ingapong Ginoo. Burineng subukan ing Ginong Yesus nung tutupin, balo ne ning Ginong Yesus ingapong Ginoo. Maghamon ya ining scholar of the law, ni noing mas biyasa. Nga naning ebanghelyo, mag-imbut yang matulid ing scholar of the law. Nining mas biyasa, ing taong megaral, king metong university, ing taong mipasar, king board exam, nino ing mas biyasa, ing taong mayari mong high school, ing taong mayari mo king mababang paaralan ng San Agustin. Mangutang ining scholar of the law, king Ginong Yesus, eban mabiyasa, eban paturo, nunebo rin niyang ipakarini ing Ginong Yesus. Uling king lawe na niting scholar of the law, mamamanulaya ing Ginong Yesus, magsasamayis ya mo ing Ginong Yesus, widu ya mo ing Ginong Yesus, inyapin, bisayang mag-imbut matulid, nino ing mas biyasa. Itang taong ating matas pegaralan, o itang taong mababa ing kayang pegaralan, nino ing mas ating balo, pangaras king apong Ginoo,
Who knows God better? Itang usandang biblical scholar, itang usandang theologian, itang dakal a librong binasang theology, itang memorize ning Biblia cover to cover, balang chapter, balang verse, baluna. Who knows God better? Itang ating lunos, awang di mabilang karing tao. Nino kano ing mas biyasa pangaras ki nga pong Ginoo, buri nang sabihan, nino ing mas malapit ki nga pong Ginoo. Itang biyasang sagot, ang po pang marakal balo, nga nang sinabi ning Ginoong Yesus kening talaturo ning batas, hustuing pakibat mo. Itang biyasang sagot, you have answered correctly. Nining mas malapit ki nga pong Ginoo. Itang dakal sinopan, dakal sinaklolwan, dakal pigmalasakitan. Kakano milapit ki nga pong Ginoo nung darayo kakaring tao. Kakano milapit ki nga pong Ginoo nung mangilag kakaring tao. Kakano milapit ki nga pong Ginoo nung lalawot kakaring tao. At kay ba't kinuwento nening Ginoo ing talimhaga ning the parable of the Good Samaritan. Ining the parable of the Good Samaritan tungkol ya kanu, kwento ya kanu tungkol karing ating balo ki nga pong Ginoo, ang popakaring alang balo ki nga pong Ginoo. Ding ating balo ki nga pong Ginoo, itang pari, itang assistant ning pari, itang alang balo ki nga pong Ginoo, ing Samaritano, aye udyu, nalalon dang maroka tao. Dinalan niya kanoy ning pari, ing lalon dang ating balo ki nga pong Ginoo. Mi paintagon niyang dadalan king lugar ita, ikit ne ing pemugbugda at halos mete na, ing gewa na, mintaya king kasumangid dadalan. Iniwasan ing tutuki, dinalan niya naman kano ka rin, ing metong alebita, ing assistant ning pari, ing lalondang ating muna mang balo, king apong ginuuling magsilbiya king sinagoga o templo. Ikit ing pemugbog da rin tulisan at halos metena, lini puti aking kasumangid dadalan, pengilagane. Dinalan niya naman ka rin, ing lalondang alang balo ki nga pong Ginoo. Ing Samaritanong maglakbe, ikit na ing pemugbog da ring tulisan at halos mete na tikna nga ne. Pepakit yang lunos kaya. Rening sasabing balo di nga pong Ginoo, dening sasabing malapit la kano ki nga pong Ginoo, ila ring dinayo, linawot, linis siya, king makalunos sa pemugbog. At ining lalondang alang balo ki nga pong Ginoo, marokat tao, Samaritano, outcast. Ing lalondang alang balo ki nga pong Ginoo, yang linapit, sinaklolo, pigmasabalan, pengabalanan, ing enanano balang, ing kanong lalapit ki nga pong Ginoo, yapin itang edarayo, karing mebugbog a tao, karing mituran a tao, ing taong king apong Ginoo manakit, yapin ing biyasang magmalasakit, iyay biyasang elilisya, mangilag. Nung eka magmalasakit, eka lilisya, eka mangilag, aliway nga pong Ginoo nga kakit mo. Potang biyasa kang magmalasakit, metong ngayon buri ng sabihan, ing Diyos yang kekang akakit. King katataul yan, segutanin, ing scholar of the law, nino ing biyasa, nino ing ating balo, pangaras ki nga pong Ginoo.
Itang pare, itang assistant, o itang Samaritano who knows God better, who is closer to God. Nga nang may kibat ng scholar of the law, tang pepakit lunus. Makanyan mo naman yung kaya kong gawan. Sasalpantaya ko, King Diyos, Igpang may payang tutu. linalang King Banwa at Yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutang. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king Cruz, mete at mikut-kut, tinipaya ka ring mete. King katlong aldo, sinugliyang mebye, pepaita siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya mo naman keti, ban mo kung karing mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King pamisamak daring santo, King pangapatawad daring kasalanan, King pangasublirang miering mete, at King biye alang angga. Amen. King dalan ibat Jerusalem, papunta Jericho, ing ebanghelyo pepakit no kaya katamo, ring taong akatabnu tamo, karing sablatang dalan ngening kasalukuyan. Panalangin tamo ngeni, King Ginu, pakiramdaman mo kamit pakaluluwan, o Ginu. Pakiramdaman mo kamit pakaluluwan, o Ginoo. Para karing kukwa karing aliwa, ketang atyo karela. Ding manakit kin pamangailangan daring aliwa. At mimiwas kasumangid dalan, ban alisyan, misangkut, king matulang pamaglingap, king kaparang tao. Manalangin ta, King Ginoo. Pakiramdaman mo kami pakaluluwan, o Gino. Para karing mi paimburisan lele dalan. Para karing alang kakaluguran. At alami itong magmasabal. Banding kaluparang tao, atuklasan dala. Manalangin ta, King Ginoo. Pakiramdaman mo kami pakaluluwan, o Gino. Para karing tutok ng King Dalan. Ban mo nye sao, karing tawong mangailangan. Para karing dadalo, karing masakit at lilingap karela. Para karing sariyang mama ko, King Karelang Dalan. Ban ayat danan sao, ding aliwa. Ban manatili lang malapit, karing kapararang tao. Manalangin ta, King Ginoo. Pakiramdaman mo kami pakaluluwan, o Gino. Para karing sugatan na puso't katawan. Para karing eta kaluburan. At para karetang esapat ing lugod tamo. Ban tunggen talang kiyakatang kapatad. Manalangin ta, King Ginoo. Pakiramdaman mo kami pakaluluwan, o Gino. Tanggapan na sana ng Diyos, ang kapasalamatan dadi Sardas and Luz Medina and family, Frank and May Valdez, John Bolanos, Kagoy family, Ron Entek Ocampo, Paul and Chiki Velande, Pat and Mai Pingol, Ralph and Mia Calma, Jane Raimundo, pamilyang soberano ating pamilyang salamat, kambeda ring kare langang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan daring kapatid tang mag-anibersaryo king karelang kasal, Itoni ati Helen Goson. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan daring kapatid tang mag-birthday, Dr. Aileen Canlas Munoz ati Aris and Dane David. Pagkalam na sa special intention dari Maria Alicia Salenga, Sheila May
Mendoza, Mary Manette Pineda, pamilyang Paldeng, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Dr. Federico Aquino III, Leia Marie Espiritu, Nathaniel Gabriel Morali, Walter and Irene Autencio, Camille Angelica Nuki, Vanessa Saplada, Karen Songko, Nathan Vargas at E.O. Galvez. Pagkalam na sana ning Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health, and healing dari Gloria Cese, Mario Passion, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Aidy Lin and Alex Pagdilao, Fred Cabalya, Mariposa Mahia, Dani and Grazita de Guzman, Guadalupe Dabu, Gertrudes Mercado at ding sablatang kapatid, ama sakit para king pamanantabi at protection na ning Banalaya Espiritu king pamilya ng Ani Rason at pamilya ng Antonio N. Josefina Gibara. At Yuli no sana king kayaryan ng maligaya ring kapatadtang mayangon na king bie, lalong-lalo na Manuel, Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Richard Jules Medina, Amado de Mata, Merla Mangaluz, Siriaco and Rodolfo Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Marian Ocampo, Anisha Teodin, Luz Sanchez, Richard Cabalya, Antonio Taroy, Remigio Pabalate, Philip Luis Alvarez, Felipe Alvarez Jr., Pero Salinda Cailao, Falconeri Alfonso, Danilo de Osera, Carmelita, Alipio Constancia, David Honorio Chupenco, at Roberto Laksina, at ding kaladwa king purgatorio at detangalang makaga nakakarela. Panalangin tamo naman ing kaya katamong sariling kaligtasan laban king COVID, ing kaligtasan daring kaya katamong frontliners, pagkalamnas na ing malagwang kapaldanan daring kapatadtang masakit ngeni na ating COVID at yuli na laman na sana king ring kaladwa daring sablang mete pauli na ning pandemic. Ipanalangin taking Ginoo. Kirandaban mo kami at pakaluluan, O Ginoo. Ngayon yaduan taming sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, sopan mo keng lugod, karing paraming tao, anti mo king kaya kaming sarili, at maging malapit ke sana keka, kapamilatanan ning pamaging malapit mi karing kaparaming tao. Payabot mong atuklasan miya karela Kristong Ginumi. Amen.
talakagkagi. Manalangin kayo kapatad, ban ing kakatamong dawon matanggap ya arapaning Diyos igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kekatangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o Ginoo, tanggapan mula sana dening ayin ning kayang iglesia, manano na sanang iting Eucharistia, so pa na kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ning Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimuri, iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos namo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin, o yigpa Diyos kingalananga, at lubos mayupaya. King kang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo, ing kang karangalan, agyamang gilutan da ka, uli na ning keking kasalanan, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kami lub keka. Uli na nita ing kaluguran mong anak meging tao yang kalupami, ban kanita ating keng kalupang tao, na makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kambering sa Blancoro, ringangelas ka rin banwa, daralit ming ke kang ligaya, makiyabe kami nga langtok ng babya kapuryan keka, at nga mingening kakanta. King lagyu, ninggin, nuwan, ning daratang, king lagyu, ninggin o sa uos, king ka katas kataasan, nuwan, ning daratang, king lagyu, ninggin, nuwa, ning daratang, king lagyu, ninggin. Tunay ka pinbanal o yigpa, iking panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula sana, rening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo.
Bayo yami dawon, kusang lug, king pamaylas at kamatayan, king wane ing tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye. Iti ye ing kanakong katawan ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwane ing kalis, pasibayo yang pepasalamat keka. Binyane ing kalis karingkeyang disipulo nga na tanggapan yay ti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang yan igaganakan miyoyig pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miyak ka iting tinape na ning bye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kami matangpang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakung babaming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me o higpaying Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban miganap yaking lugod, kampening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay nawa na, at manenayang pang subling biye. At ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ring mayango biyeng panalangin ni kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Mariing Birhen, induning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabanan ning panawon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya igpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, amanggaman king alang-angga.
Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karing ama nung tiro na kaya katamo ning Ginoo. Pamiyatyuban nuwa misamban yang lagyu umu datang ke kamu ing kayarian mo may pemintuan yang lumu ketiking yatu at king banwa may pamintuan yang loob mo. Ing kakanan mi. Ngaldo aldo. Nibiemo ke kami. Ibiemo ke kami. King Aldo ngeni hati patawad mo ke kami ring sala mi ke eka anting pamamat uwad mi kari mi kasal ke kami ke ipa isawal king tuks nun ne ikabuski maro ikabus mo kami o Ginoo king sablang maro malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panawon mi banking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Ulig kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O Ginoong Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. No, ning lawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburyan mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ang kapayapanan ng Ginoo manatiliya, sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Ipakit tamo ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan.
Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalako, king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawos, king apuna na ning kordero, Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas niya nga mano mo, kumayap na ako. ing katawa ng Kristo. Amen.
Loklok tamo po kay mapila na kapabaluan. In preparation for the feast of Our Lady of Mount Carmel on July 16, we shall be having a triduum in her honor from July 13 to 15, Wednesday to Friday, before the 6:30 evening Masses. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 5:45 p.m. Novena for the day, 6 p.m. Triduum in honor of Our Lady of Mount Carmel, 6:30 p.m. Holy Mass. On her feast day, July 16, which falls on a Saturday, there will be distribution and imposition of the brown scapular, sponsored by the Honorarias, which will take place during the anticipated Mass at 6:30 in the evening. Thank you. Dakal ko po announcement. Mumuna po rin kakasal tamong kaparokya, ing kataltawyan ng kayausan, kapanyausan Mary Ann Tayag. Anak da rin Nicolas at Estelita Tayag ning St. Joseph Street, Phase 2, kakasalya keng July 23, king kakatamong parokya. Ing kaduang kapanyausan kang Arnie Leonard Canlas ning La Vista Solana, anak dari Arsenio at Maria Irene Canlas, kakasalya rin keng July 23, King San Vicente, Mexico, Parish of the Lord's Annunciation. Impong metong bayong kakasal Casey Lynn Pacon, anak Dapuri, Silvino at Wilma Pacon, kinemampong St. Bernard Street. Ing kasal na naman po kenyang August 20. Ing purpose na po rin ibang kanta abalomi nung they are free to marry or not free to marry. Next Sunday, yung kaya katamo pong third Sunday, second collection for the month of July. Eya po kakalingwan. I-report ko po rin kaya katamong linob a pera for the month of June. Anya pong, rin pong linob a pera, 338,701. Din kaya katamo pong gastos, 189,237.05. Ating mitagan, 149,463.95. Supposed to be po rin, pitnaya ing parokya ang poing pari. Pero aliko pa, kinangwang kapitna, bangkanta mika ponduya ing parokya. So manipon ko pa mo po. Kaya pong pigastosan, kaya pong net income ating mabawas 8,500. Ita pong babye, share na po ning parokya, King Archdiocese, ausan de pong revised quota system. Ang po itang further studies, kareta pong mag-aral king abroad, king theology, 500. In total na po, 9,000. So, rin pong pondo, king bulaning June, 140,463.95. Pota po, sabihan nyo puros ng pera, daramdaman nyo kanako. Second collection, yung milabas sa Domingo, paparesibo. Yan naman, deng pondo. O, ini naman po, eya pera ing pisasabyan. Anyang Domingo po, paparesibo po, tang papamisa kayo. O, ano mo pong, ala kami pong pera, pwede po bang magpamisa? Ing pakibat, pwede po. Actually po, ngeni, atin na pong makanita. Ingawas da po, gratis, without charge, free. So, pwede mo naman po ing gratis. Bisa ko pong pamisa, pwede po gratis. Alang charge, alang bayad. Pwede ko pong pabinyag, pwede po gratis. Bisa ko pong magpakasal, ala ko pong pamayad, pwede po gratis. Bisa ko pong pabless bale, ala ko pong pamayad, pwede po gratis. Bisa ko pong pabless saken, ala ko pong pamayad, pwede po gratis.
O tapu sabihan yu, pang makwal taya mo ing parokyata mo. For Church of the Poor, for the poor, iyan po yung panagkat na ning obispo kaya katamo. So, impong parokya, pwede po keng alang pera, pwede po keng ating pera. Pero ako lalako, ret ang ating pera. Makanano tapong mika pondo. So, uli na po ret ang ating tang pondo, agyo tamong maglibre, kareta pong alang pamayad. Iyang mag-subsidize, karetang alang pamayad. So, kanita po, abe-abe tangan, kaya belangan po, liwa mo po retang ating pamayad, agyang retang alang pamayad, makanya niya po ing pisamban. Manalangin tamo. O Ginu, kapamilatana ning pamakirake king misteryo niting Eucharistia, bustan mo sanang ing magligtas mong lugod, lumabong ya, karing kaya kaming puso, iti aduan mi, kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, At keka antimurin. at bendisyon na kayo ning Diyos, mayo payang tutu, ing igpa at ing anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa midawon ne, umena kayo at makanyan mo naman ing kaya kong gawan. Salamat, King Diyos.